Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Spice Festival balapnong daga Magnolia haringkat kejeng trilang ketnat garap karyang berkiwei Hajio World Drive Bandra Kurla Complex. Kalau kering yaki beriau nak keleng banwan jengok bat thiet yaki Musla babunjan. Naduk komusion rai lakadong seing makhir sok marit bat kiwei balapan bet penbiang daki Nongrep ke Meghalaya. Ki Nongrep ki balayo ban shimbenta hanika yo ne tamasa Kila Pynpaw ke jingkemen ban yo ikan ke rensan ban yo penyat yo yaki mar ki jongki shabar jong ke jela. Kila Pynpaw ke jing songu ika sorkar jela ke bala penyo ikan ke rensan. Prospect baim pangiti na pen Ah, betul kan? yeah ada ya Baca. Yun to. Dan answer kadang kalau Lelai hujan ini ya, dengan mix dengan sepentatnya. oh gitu. Mana sapi silakan. I saw that I will like them Trong xã hội but the brand name của bà think kalau civil venture họ di deal with spice product but untuk company yang ngap ini baru bagi kita ini na Musla kita one dekat bagi orang tu la kadang nanti black pepper cinnamon yang makhir la kadang nila banjo na was jadidas thì cũng ngập nhọ là cả nằm ở sân thì công dụng là cũng còn nhọ là cái một sân đi đây thì all this marketing ini pada thì ada yang bagi dekat brand ya apa kau itu ke kong bagi nhọ bagi mod ki brand ini ki produk ini but awak ya apa I complain ya ka Meghalaya government ni ba ka Meghalaya tourism but niche ad but Magnolia sorry kabala ai ni kalat one slice po Mumbai kabalong kani po Hajio World Drive kabal hina ba chuki siki produk suri ko ba na de stage po ka jela Meghalaya ban wara sini po ka Minnan India nak ta ba yo promote produk suri kuna e kalong pa kini produk suri hani kalong all natural kembali bagi use pesticide ke market kepian kemudian pengiwan sendiri dia ke market ini kedua beliau akan
interact with the customer who want ini. Kemudian ke market sendiri, but kambing jangit itu. Sini so far yang ni kamban rush ni yang makir jenja. Bagi tip mari medicinal jenja. But ada orang yang kiba like mix but milk tea ru jo very good taste. So tak ada ki keluar dari tip yang makir. Ki do ngap ko ya ki. Ing makir no. Ing makir. Lapun. Katanya ada benda bolang motong di kampung distrik program manager juga Magnolia is hasil. Kembalong ini produk ini di kolektif organik, Meghalaya kolektif organik. Ini produk ini musim di FPO Proper juga Meghalaya. Ini di FPO organik certified ini. Kembalong ini kan mentau sendrai, usin, mentau samarit. Berada pada finish produk. Ini kolektif raw material di Nongrep tentang proses ini pada bahan sampah bisa di kembalong baka marketing berkaitan dengan challenges ke marketing. Karena itu bakawan kami Magnolia kalau nanti di Nongrep kundi selain kayu kahat maka kalau marketing bandek marketing itu produk lebih sini raw material nanti berprofer anu karohil satu bengkel berpuluh hasil di boy. Nanti pada kita lihat processing pada bisa di maka Meghalaya organik Meghalaya kolektif organik platform. Kembalong menin ke program sedang sebelum interaction lah yuk nanti atau feedback nanti nang fit kata kembalong hui ke kayu ke hadu ke kalau potensial kita di margin Meghalaya. Kembalong kini di margin nanti nang Meghalaya dia akan unik dan compare bati di margin ini di jelas. Nanti musim kita nanti lakadong berkasi beli aitar produk pada specialty itu kita barang kreatif belum di high awalnya kita ke medicinal purpose kata itu demand lagi nongkit kembali mentah ingin sampai ke platform di social platform tu Amazon di Amazon mentah di Reliance Fresh itu link berarti supply. Kembalong ini produk ini mentang akan supply keleng-keleng kembalong penyentra untuk turun ini kihap apa kajumpai jongka director of horticulture kembalong mentang itu kami Magnolia asli mentang Magnolia ke simti ban andel ini baru mentang marketing di Nongrep.